mirongo itanu ku ijana kugeza muri mirongo itanu ku ijana cyane hasigaye ni mirongo itanu kabisa. Imana yacu yitanu kugira ngo ikindi kandi jewe mbabwire n'amakuru natangiye gutarama ndi munsi yayo tarangana ndibuka tuje mu butayu hari umunsi nafashe abana ba Sunday school mu rugo bari bataritse ibitoki by'imineke urumva kera nkiri mutoya muzehe wanje yarasengaga cyane mbabwiye amakuru akomeye je mbabwiye amakuru y'ibitoki mo kabyara asa amakuru akomeye ndimo ndababwiye bijanye n'ijuri ya mugabo yatubwiye urumva urahita mu amakuru harimo amakuru menshi uko twatangiye gusenga niturangiza noneho turasenzenga ndabasengesha mu nzu naho za bitoki babyihingaho barabirya byose byari imineke barabirangiza nta makuru uje mufite kubera ko muzehe yasengaga ari kumwe na mugenzi we bagenzi be baramubwira ati yewe bya bitoki ngabasize mu rugo babiriye babirangije ngo agere mu rugo arambaza ngo se ibitoki nasize ntabize hariya biri hehe kandi tutari kumwe. Imana iraguza amakuru y'ibitoki, izareguza n'ubusambanyi, iraguza n'ubujuru, iraguza n'ubwicanyi, iraguza iyo Mana iravuga kimwe ku kindi birakuba iragira iti irakuba Imana ibiza amakuru y'ibitoki irananirwa kumenya nibwo buriho noneho rero reka mbabwire iyo basirimba hano ngiye kubigisha sasa uko bigenda. Iyo bari hano kuri stage baza bajyana n'umuyobozi wa gahunda tugiye kurema abashyitsi abavuye kure n'abavuye he ni muri Australia cyangwa ni hano nayo ni Uganda tureme nk'abavuye kure cyane reka tuvuge wenda bavuye muri Amerika tubiyegereze muri zo zizira mureko tuzabiye muzo kugendana naje muri zo zifuza amaze noneho reka mbabwira amakuru hantu wa munsi nako mbabwira ngo muhagarara bamwe ntibahagaze abandi bari bahagaze hariya ko ndavyibuka aho bari bahagaze hariya kuko Imana yakamije inyanja itukura umwanzi araza aritegereza arareba ngo n'abantu warangiza asubirayo ikindi amugongo asubirayo none bisinya akamaro ndasubira iyo mayo icyo nicyo gitara turabwira Imana izari bikugose Imana isubize y'umwishyura zari bikugwaye zari bikugwira Imana ibibwire amaze tujane badata tujane kabisa ugiye gushiramo inanga tubanze twige kwiyegereza bari abashitsi bo muri Amerika iminota aba bashitsi ntiwamubwire mwicara aho ngaho tube nkabiyegereza wa muhungu uzi penda ari hehe umuze kabisa mwibana maze tujane burya kuri stage turajya kwiyegereza bari abashitsi uratoza biyegereza abashitsi Yeah.
Imana muri byose bizo bituma dukomeza izina rya Yesu wina Mana y'Imana muri Imana y'ubwiza muri Imana y'amateka kubera ijambo ryawe Mana dukurira mu izina rya Yesu kuraho ubusambanyi mu gihugu cyacu kuraho ubujura mu gihugu cyacu kuraho ubwicanyi kuraho itera ubwoba ku buzima
kwa hizi bado kwa Baba wa milele, kama una Camisa,